Chief Electoral Officer Uba Frederick Roy Kharkungor ulapentip ba Mookaiaw Constituency ha West Jaiñtia Hills District kalawan ba Nyngkong ha ka Jingwan ke Nongthep vote kablakot sa ka khandai pu ar ponyo lai na ka sispa bat kalabot sa ka Raja Bala da khandai pu ar ponyo na ka sispa kat ba ka South Shillong ha East KHASI Hills District kalong ka constituency ha ka ba ka Jingwan ke Nongthep vote kalong ka beduna tam tang Henry pu ar pon iwe not na kasispa but ka East Shillong kalong Henry pu saw pon Henry khandai na kasispa ka Jingwan ginong thap vote ha ka jala baro ko wei kalong prapusan pon san iwe na kasispa ha ba khen lang de ki postal ballot u CEO ula pentip ru ba ki don khat lai tli ki jakanyo ha ka jala khat ar tli ha ki district headquarter par ka wei ha so ra sub division Ula pentip ru baka jengnyau kan sedang hakapol prabijimin step hakaba nyau Nyngkong ki postal but hadin shiteng kenta osenyo na ki EVM. The highest kadega Mookaiaw Constituency under West Jaiñtia Hills District, which recorded 92.73%. Mookaiaw. Kabawan baar kadega Raja Bala apo West Garo Hills kadega 92.66%. The lowest is the South Shillong. South Shillong kare 4.10. Kandekan East Shillong 64.69. 64.69%. The lowest is South Shillong 4.09, but second lowest